Mu bihugu byinshi byo ku isi ingoro z'abakuru b'ibihugu ntiziba ari ahantu ho gutura gusa, ahubwo ziba ari ibimenyetso by'ubutegetsi, amateka n'icyubahiro cy'igihugu. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ibihugu bitandukanye byubatse ingoro zikomeye zigaragaza imbaraga n'iterambere ridasanzwe. Izi ngoro zigaragaza ubuhanga mu bwubatsi n'ubwiza butangaje bukurura amaso y'abazireba. Buri gihugu cyagerageje kubaka ingoro igaragaza icyubahiro cy'umukuru w'igihugu n'isura y'igihugu ayobora, ariko nubwo zose zifite agaciro hari iziruta izindi mu bunini, ubwiza n'imiterere. Muri iki cyegeranyo turarebera hamwe neza ingoro 7 nziza z'abaperezida mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Turaza kugeranya imwe ku yindi tugendeye ku bwiza, imiterere n'akamaro kazo. Uko tugenda dusesengura zino nzu nibyo biduha kumenya ingoro iza ku mwanya wa mbere. Ese urumva ingoro y'u Rwanda iza ku mwanya wa kangahe? We niza amatwi muhishurire neza iza ku mwanya wa mbere. Je tugiye kubana nitwa Ndayamba Jean Claude. Ku mwanya wa 7 turasanga ingoro yitwa Palace de la Nation mu gihugu cya Congo. Iyi ngoro iherereye mu gace ka Gobe muri Kinshasa. Iyi nyubako ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwigenge n'amateka ya kera, ikaba yaratangiye kubakwa mu mwaka w'1956 mu bihe by'Ababiligi. Yaje gutangira gukoreshwa neza na perezida wa mbere Joseph Kasavubu mu mwaka w'1960. Iyi nyubako yari isanzwe imenyerewe nka Palace du Gouverneur, nuko nyuma yaje guhindurirwa izina yitwa Palace de la Nation mu mwaka w'2001. Hanze yayo hari ubusitani bugari burimo statue ya Laurent Désiré Kabila n'inkingi z'umweru zihagaze neza mu buryo bw'ubwatsi bwa classical modernism. Imbere muri iyi ngoro harangwa n'ibyumba binini by'inama bifite imitako y'amateka n'umuco mwinshi uva mu madirishya areba ku ruzi. Iyi nyubako yubakanywe ubuhanga butuma hagaragara icyubahiro cy'igihugu, nubwo agaciro k'imyubakire yayo kataratangazwa mu buryo bw'imibare igezweho. Ivugururwa ryayo ryayihaye ubwiza butuma ihora ari imwe mu ngoro zihenze kandi zifite agaciro gakomeye k'amateka muri kano karere. Umuyaga uturuka mu ruzi rwa Kongo unyura mu busitani bwayo butuma haba ahantu hatuje kandi heza. Ibi bituma Palace de la Nation iba ingoro igaragaza isura nshya ya Kongo. Ibyo bigatuma iza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 6 haraza ingoro yitwa State House ya Juba muri South Sudan. Iyi ngoro yubatswe ku nkombe z'uruzi rwa Nili Buraka mu mujyi wa Juba, ikaba ihagarariye ubwigenge n'ishema ry'igihugu gishya cya South Sudan. Hanze yayo harangwa n'ubwatsi bugezweho contemporary style bufite inkuta z'umweru n'inkingi nini zigaragaza imbaraga n'uburanga bwa perezida. Ubuso buyikikije burimo ubusitani bwiza bufite ibiti by'imikindo n'ubwatsi buhura n'ikirere cyiza cyo muri Juba. Umuyaga uturuka ku ruzi rwa Nili utuma ubusitani bwayo haboneka amafu, bigatuma inyubako ihora ifite umwuka ukeye kandi utanga ituze mu nzu. Imbere muri iyi ngoro harimo imitako y'umweru n'ubururu busa nk'ikirere, hamwe n'ibyumba by'inama bifite ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho cyane muri Afurika. Iyi nyubako ifite ibirahure bituma ubushyuhe butinjira mu nzu mw'imbere, ibyo bikayigira ahantu heza kandi hatuje gukorera nta nkomyi. Umujyi wa Juba uyikikije urimo kuvugururwa, ariko iyi ngoro imaze kuba umutako uhebuje ukeye hagati mu marembo y'igihugu cya Sudani y'Epfo. Ubwiza bwayo bushingiye ku kuntu yubatswe mu buryo bwagutse kandi bugezweho, bituma perezida akorera ahantu hagaragarira amahanga ishema n'intumbero nshya. Ubusitani bwayo burimo n'imihanda isukuye bituma nimugoroba amatara amuritse neza ayiha ishusho nziza cyane. Ni inyubako ihagarariye ubumwe n'ishyaka ryo kwiyubaka ry'abaturage ba Sudani y'Epfo, ikaba umutako w'umweru ku ruzi ruzwi cyane mu mateka. Ibyo bikashyira kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 5 haraza ingoro yitwa State House ya Chamwino muri Tanzania. Iyi ngoro yubatse mu ishusho itangaje, ikaba iherereye mu mujyi wa Dodoma, aho igaragara nk'umutako w'umweru ukeye cyane. Hanze yayo hari ubuso bunini buteyeho ibyatsi byiza bihebuje. Ubwatsi bukunze guhuha n'umuyaga mwinshi kandi ukeye uturuka mu misozi yikikije. Ubwatsi buyikikije burimo ibiti by'imikindo n'indabyo z'amabara meza. Izi ndabyo zigaragaza uburumbuke n'ituze ry'umurwa mukuru mushya w'igihugu cya Tanzania. Iyi nyubako ihuza ubwubatsi bwa kera n'ubugezweho, aho inyuma yayo hagaragara nk'ingoro y'ikirenga ifite amarembo yagutse cyane n'imihanda ikeye cyane.
Amakaro ari muri iyi ngoro ni meza mu buryo buhambaye kandi yashyizwemo mu buryo bwa gihanga butuma habonekamo umucyo n'isuku idasanzwe mu nzu yose. Ni ahantu harangwa n'umutekano wo mu rwego rwo hejuru ariko hagaragara nk'ijuru rito ku muntu wese ugeze muri iyi ngoro ya perezida. Iyi nyubako ifite icyumba cy'amakuru kigezweho kigaragaza ko Tanzania ari igihugu cyiyemeje kujyana n'igihe mu rwego rw'ikoranabuhanga n'uburanga. Umujyi wa Dodoma uyikikije ni umujyi waguwe mu buryo bw'icyerekezo bituma iyi ngoro iba mu gace gatuje kandi gafite umwuka mwiza. Ku mwanya wa 4 turasanga ingoro yitwa State House Entebbe muri Uganda. Iyi ngoro yubatse ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria, ikaba iherereye mu mujyi wa Entebbe urangwa n'umuyaga mwiza uturuka ku mazi. Iyi ngoro yatangiye kuvugururwa neza mu buryo bwagutse mu mwaka wa 2004 mu gihe cya Perezida Yoweri Museveni, aho umushinga wakozwe n'Abashinwa watwaye miliyoni 93 z'amadolari y'Abanyamerika. Hanze yayo harangwa n'ubusitani bw'indabyo z'agatangaza n'ibiti by'imivumu bimaze imyaka irenga 40 bituma umuntu hari yumva ameze neza. Ubwatsi buyikikije burimo ibyatsi bitoshye cyane bikunze kurangwa n'amafu y'ikiyaga, ibyo bikayigira inzu ifite ahantu heza ho kuruhukira. Iyi ngoro ifite ibaraza rinini rirangwamwo n'umucyo, aho perezida akunda kuba yakirira abashyitsi areba ku kiyaga cya Victoria. Imbere muri iyi ngoro hari ibyumba binini bifite amakaro n'imitako byakuwe mu mahanga yo hanze kugira ngo bihe perezida isura y'icyubahiro. Ni inzu ifite amagorofa 2 n'ibyumba byo kwakiriramwo abashyitsi bakomeye, bikaba bifite imitako y'imbahu n'ibirahure bitangaje. Umuyaga uhari n'umwihariko kuko itegeye amazi, kandi amajwi y'inyoni zo mu mazi atuma haba ahantu harangwa n'amahoro asesuye n'ituze. Umujyi wa Entebbe uyikikije ni umujyi w'isuku n'amahoro, bituma iyi ngoro iba ahantu heza cyane ho gukorera imirimo y'igihugu. Ubwiza bwayo bushingiye ku kuntu yubatswe mu buryo bwagutse cyane, bituma buri cyumba kiba gifite umwuka n'umucyo uhagije mu nzu yose, ibyo bigatuma iza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 3 turasanga State House ya Nairobi. Iyi nzu ifite amateka akomeye kandi yubatse mu buryo bushimishije biyihaye icyubahiro cy'amateka. Yatangiye kubakwa mu mwaka w'1907 n'Abongereza, yubatswe n'umwubatsi witwa Sir Herbert Baker, ariko muri 2024 Perezida William Ruto yayivuguruye neza cyane akoresheje asaga miliyoni 795 z'amashiringi ya Kenya. Hanze yayo hari ubusitani bunini cyane burimwo amashyamba mato n'ibiti bya kera, bituma haba umuyaga n'ubukonje biciriritse bitewe n'uburebure bw'umujyi. Ubwubatsi buyikikije ni icyatsi kibisi kiha ishusho nziza, aho ushobora gusangamo inyoni n'inyamaswa bitanga umuziki w'umwimerere. Hagati mu rurembo rw'iyi ngoro, imbere muri iyi ngoro harangwamwo n'imitako ihenze n'inkuta ziriho amashusho y'amateka ya kera n'intwari za Kenya zatabarukiye ku rugamba. Ibyumba by'iyi ngoro ni binini cyane kandi bifite imitako ya kera y'Abongereza, ibyo bikayigira ahantu heza h'icyubahiro. Umuyaga uva mu ishyamba rya Karura unyura muri ubu busitani utuma mu nzu hagaragara nk'ahantu hatuje cyane kandi hafite umwuka mwiza. Ni inyubako ifatwa nk'urufunguzo rwa politiki ya Kenya, aho ubwiza bwayo buturuka ku kuntu ikikijwe n'amashyamba n'inyubako z'icyubahiro z'umweru. Isuku iranga hanze yayo bituma inzu iba imwe mu nziza cyane kuko igaragaza imbaraga z'igihugu, ibyo bigatumiza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 2 haraza Paris Nare Rushatsi i Burundi. Iyi ngoro nshya yubatswe mu gace ka Gasenyi mu gihugu cy'u Burundi, yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2015 mu gihe cya Perezida Pierre nziza. Ikaba yarubatswe n'Abashinwa kuri miliyoni 22 z'amadolari y'Amerika nk'impano y'ubucuti bw'ibihugu byombi. Ifite ishusho y'ubwubatsi bugezweho cyane bukikijwe n'imisozi miremire n'umuyaga uva mu kiyaga cya Tanganyika. Hanze yayo harangwa n'amarembo maremare cyane n'inkuta ziriho imitako igaragaza isura y'intare n'ingwe bishushanya imbaraga n'ubuhangange bw'umwami Nare Rushatsi. Ubuso buyikikije bugizwe na hegitari 40 z'ibyatsi n'indabyo za kera zishushanya ubumwe n'amahoro biranga abaturage b'u Burundi muri kino gihe. Imyubakire yayo igaragaza imiganda isize amarangi y'umweru n'ubururu bitanga ishusho y'ituze n'umutekano mwinshi
hagati mu marembo y'umujyi. Imbere muri iyi ngoro hari imitako ya zahabu n'intebe z'agaciro kenshi zikoze mu buryo bwa kera ariko zivanze n'imyubakire y'Abashinwa. Ibyumba byo kwakiriramo abashyitsi binini cyane bifite ibirahure bituma umuntu areba umujyi wa Bujumbura n'ikiyaga bitewe n'uburyo inzu iteye kandi ikaba yitegeye ikirere. Umuyaga uba muri iyi ngoro utuma haboneka amafu n'umwuka mwiza bituma perezida akorera ahantu harangwa n'ituze ryo mu rwego rwa perezidansi. Ubusitani bwayo bufite amatara amurika amabara atandukanye mu gihe cya nimugoroba. Ibyo bikayigira inyubako nziza cyane yo kureba n'amaso. Ku mwanya wa mbere turasanga ingoro itavogerwa. Iyo nta yindi ni village Urugwiro, iherereye ku gasozi ka Kacyiru muri Kigali. Village Urugwiro ni ikimenyetso cy'isuku n'ubwiza buhebuje burangwa n'ubwatsi bugezweho. Yatangiye gukoreshwa cyane mu bihe bya Perezida Habyarimana ariko iza kuvugururwa mu buryo bugezweho mu gihe cya nyakubahwa Perezida Paul Kagame kugira ngo ijyane n'icyerekezo cy'igihugu. Hanze yayo hari imiganda isukuye cyane n'ubusitani bw'icyatsi kibisi buhora bukorwa n'abahanga. Ubwatsi buyikikije burimo ibiti n'indabyo bituma umuyaga uba uhari uba ukeye cyane kandi uhumura neza. Inyubako ubwayo ntabwo ari ndende cyane ariko yubatse mu buryo bwa kijyambere buhura n'umuco nyarwanda, aho inkuta zayo zisukuye neza kandi zifite amabara meza. Imbere muri village Urugwiro harangwa n'amafoto agaragaza iterambere ry'u Rwanda, ibyo bikayigira ururembo rufite icyerekezo. Ibyumba by'inama n'ibiro by'umukuru w'igihugu bifite ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga n'amakaro meza bituma isuku ibihari iba ari nziza cyane. Izi nzu ntabwo ari ibimenyetso by'ubuhangange gusa ahubwo ni ishingiro ry'ubwiza n'ituze ry'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba. Mu gihe iterambere rirushaho gutera imbere, izi ngoro nazo niko zikomeza gutera imbere. Mbaye mbashimwe twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like kandi wibuke kwandika muri comment utubwire inzu nziza wumva yakabaye yaje ku mwanya wa mbere.